Kayumba Nyamwasa washinze ishyaka rya RNC Rwanda National Congress rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ubasa n'uwaburi birengero dore ko atagipfa kumvikana kenshi mu binyamakuru bitandukanye ku magambo asebya ubutegetsi bw'u Rwanda nkuko yarasanzwe abigenza mu bihe bye bya mbere. Amakuru dukesha umwe mu bantu bahoze muri RNC ya Bwana Kayumba Nyamwasa utuye muri Leta Zunze za Amerika utarashatse ko amazina ye atangazwa avuga ko muri ibi bihe Kayumba Nyamwasa asa n'uwacitse intege nyuma yo kugerageza inzira zose zishoboka zagombaga kumugeza ku migambi ye yo gushoza intambara ku Rwanda ariko bigakomeza kumubera ihurizo rikomeye cyane. Aya makuru akomeza avuga ko Kayumba Nyamwasa yiyumvishaga ko azigarurira imitima y'abantu yari asanze mu buhungiro biganjemo bahoze mu butegetsi bwa MRND-CDR n'abandi bake bahoze muri FPR Inkotanyi, ubu agafatanya nabo kurwanya u Rwanda cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda buriho mu Rwanda urangajwe imbere n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Hageragejwe byinshi harimo nko gushinga mutwe uzwi nka P5, impuzamashyaka ya LRB n'ibindi bisa nkabyo, ariko byose bikagenda bisenyuka kubera kutumvikana hanini gushingiye ku bibazo by'amoko. Benshi muri abantu by'umwihariko abahunze mwaka wa 1994 banahoze ari abambari b'ubutegetsi bwa MRND n'abakomokaho banze kwizera Bwana Kayumba Nyamwasa wari utangiye kubiyegereza, bakamuziza ko yahoze ari umwe mu bantu bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda kandi ngo abantu nk'abo nabo kwitondera muri opposition nyarwanda ikorera hanze. Ubu Kayumba Nyamwasa rero akomeje kuvugirizwa induru n'abanyamakuru bakorera ibinyamakuru birwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, uzwi cyane ni Rose Marie ukunze kugirana ibiganiro Noble Marara bamusaba kwisobanura ngo kubyo yakoze akiri mu Nkotanyi ndetse ngo akabisabira imbabazi, bitaba ibyo ngo ntawe ushobora kwifatanya nawe muri politike yo kurwanya u Rwanda. Ibi rero byatumye Bwana Kayumba Nyamwasa atangira gucisha make aho asa n'uwacecetse ndetse akaba atagikunda kwigaragaza mu bikorwa bya politike nk'uko byari bimeze mu bihe bye bya mbere ashinga RNC Rwanda National Congress. Ku rundi ruhande ariko Kayumba Nyamwasa ngo ntagifite imbaraga z'umubiri kubera ibikomere by'amasasu yarasuye muri Afurika y'Epfo byakomeje kumugiraho ingaruka, ubuzima bwe bukaba rero budahagaze neza. Hiyongeraho kandi ikibazo cy'imisanzu y'abayoboke ba RNC yagabanutse ku buryo bukomeye cyane bitewe n'uko benshi bamaze kwitandukanya n'iri shyaka bagashinga ayabo, mu gihe abandi bivumbuye bavuga ko batakomeza gutanga amafaranga bazi ko ari imisanzu, ariko ngo amaso akaba yaraheze mu kirere. Imyaka ibaye myinshi ndetse kandi bakemeza ko baje no gusanga yarigiraga mu mifuko ya Bwana Kayumba Nyamwasa n'abambari be. Ubu Kayumba Nyamwasa rero yagwije abanzi muri opposition nyarwanda ikorera hanze, dore ko abahoze bakwana nawe muri RNC bamushinja kunyereza imisanzu, uburyarya, igitugu n'ibindi, mu gihe abandi by'umwihariko abahunze mwaka wa 1994 nta cyizere na busa bamubonamo. Muri 2010 yabanje kandi kwifatanya na Gahima Gerard, Patrick Karegeya, Theogene Rudasingwa n'abandi bahoze muri FPR Inkotanyi, ariko n'ibyabahira kuko nyuma y'igihe gito baje gushwana bapfa amafaranga, ubuyobozi n'ibindi. Karegeya we yaje kwitaba Imana muri 2014 arasiwe muri Afurika y'Epfo. Tina Salama yagize icyo avuga kuri Felix Tshisekedi wagaragaye mu rusengero. Umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi yavuze kuri Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wagaragaye mu misa ejo kuwa mbere i Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Tina Salama, umuvugizi wihariye wa Perezida Felix Tshisekedi, watanze ubutumwa akoresheje urubuga rwa X rwahoze ari Twitter asobanura impamvu Tshisekedi yagaragaye mu misa. Perezida Felix Tshisekedi yari amaze igihe kirenga iminsi 7 atagaragara aho. Muri icyo gihe hagiye rero hatangwa amakuru atandukanye ndetse kandi amwe yavugaga ko yagiye kwivuza mu buryo bw'ibanga mu gihugu cy'Ububiligi. Abavugaga ko ayo makuru bari bashingiye ku makuru bavuga ko yatanzwe n'umusirikare wo mu barinzi ba hafi barinda Tshilombo. Nyuma yabwo uwo musirikare yaje kwicirwa i Kinshasa, bagahera ko rero bavuga ko ari cyo uwo musirikare yazize. Byari byavuzwe ko yahishuye amakuru avuga ko Perezida Felix Tshisekedi yerekeje kwivuza mu buryo bw'ibanga i Bruxelles mu Bubiligi, mu gihugu cy'Ububiligi, indwara y'imyanya myibarukiro ngo yihagarika nabi kandi ngo akaba agendana n'indwara ya prostate. Ahagana ku munsi w'ejo hashize isaha z'igicamunsi rero herekanwe amashusho Tshisekedi ari mu rusengero imbere asenga. Ibi nibyo rero umuvugizi we yasobanuye mu butumwa bugufi yatanze, aho yavuze ko Tshisekedi yari mu muhango wo kwibuka Murumba Karemba Gerard umaze imyaka 4 yitabye Imana. Yagize ati Perezida Felix Tshisekedi yitabiriye kuri uwa mbere tariki ya 15 Mata 2024 Kinshasa mu misa
yo gushimira ndetse no kwizihiza isabukuru y'imyaka 4 ishize nyakubahwa General Gerard Murumba Karemba wahoze ari umuyobozi mukuru w'inzu ya gisivile yitabye Imana nk'uko yagiye abigarukaho. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mabwire ko abasirikare n'abapolisi benshi cyane bamaze gutabwa muri yombi bazira kugambanira igihugu. Umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Christian Tsiwewe Songesha yatangaje ko hari abofisiye mu gisirikare n'igipolisi batawe muri yombi bakekwaho kugambanira igihugu. Ubwo Tsiwewe yari mu kigo cya gisirikare cya Kokolo cyabereyemo akarasisi k'abasirikare n'abapolisi kuri 15 Mata 2024, yasobanuye ko abatawe muri yombi ari abakorera i Kinshasa na Lubumbashi. Yagize ati turi mu ntambara, aba ni bamwe muri twe bashinjwa ruswa kimwe n'abanyapolitike bacu bakigambanira igihugu. Ati bafatiwe muri Lubumbashi na Kinshasa nta mikino, nta burenganzira mufite ati bwo kugambanira igihugu cyacu, uzabikora azabiryozwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aka karasisi kari kagamije gushyigikira abasirikare ba RDC bari kurwana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara Kivu Amajyaruguru guhera mu mpera za 2021. Hari abandi baofisiye baherutse gutabwa muri yombi barimo abafite ipeti rya colonel, lieutenant colonel, capitaine kugeza ku basirikare bato. Abo bazira kuba rero barataye urugamba ubwo M23 asatiraga ibirindiro byabo. Ntabwo General Christian Tsiwewe yatangaje umubare w'abafatiwe Kinshasa na Lubumbashi cyangwa se amazina yabo, gusa yemeje ko bose bafungiwe mu murwa mukuru i Kinshasa nk'uko yagiye abigarukaho umugaba mukuru w'ingabo za Kongo. Hanyuma amabwire ko Leta Zunze za Amerika ndetse na Kongo mu mugambi wo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, ibihugu birimo Leta Zunze za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragaza ibimenyetso ko ari umugambi mubisha ugamije gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibi bigaragazwa n'imyitwarire ya bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bikaba byaratangiye kwigaragaza muri ibihe Abanyarwanda n'isi yose bibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata mwaka wa 1994. N'abayobozi kandi bari mu myanya ikomeye mu butegetsi bw'ibi bihugu nk'umunyamabanga wa Leta Zunze za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken na Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya. Byumvikane ko amagambo bakomeje kuvuga apfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda atari ibitekerezo byabo bwite, ahubwo ko ari ikindi kibyihishe inyuma gikubiye mu mirongo migari ya politike z'ibihugu byombi ku Rwanda. Anthony Blinken na Patrick Muyaya imvugo yabaye imwe kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Rwanda. Tariki ya 15 Mata 2024, Patrick Muyaya yavuze ko ashaka kwerekana ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ndetse yongeraho ko hari ukuri kwahishwe kutavugwa. Ati ndashaka kwerekana ukuri kwahishwe kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyo witegereje umubano w'akadasohoka uri hagati y'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda na Kinshasa muri ibi bihe, uhita usobanukirwa neza icyo Patrick Muyaya ashaka kuvuga. Ni ibitekerezo bisa neza n'iby'abantu baba mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, aho bavuga ko habayeho jenoside ebyiri cyangwa se double jenoside mu Rwanda, ngo kuko n'abahutu bayikorewe, ariko ikigamijwe ari ugupfobya iyakorewe abatutsi mwaka wa 1994. Bwana Patrick Muyaya atangaje ibi nyuma y'iminsi mike umunyamabanga wa Leta Zunze za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga ashyize ubutumwa ku rubuga rwa X, akavuga ko bibuka abatutsi, abahutu n'abatwa bishwe mu Rwanda mwaka wa 1994. Ni ibintu byamaganwe n'abanyarwanda batandukanye bagaragaza ko ubutumwa bwa Anthony Blinken bwuzuyemo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bati ni ukugoreka inyito nyayo ya jenoside mu Rwanda, kuko bizwi ko yakorewe abatutsi gusa, dore ko ari bo bayogwaga bazira uko Imana yabaremye. Imvugo za Patrick na Anthony Blinken naho zitaniye n'izo abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barimo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakunze gukoresha, aho badahwema kuvuga ko jenoside yabaye mu Rwanda itakorewe abatutsi gusa, ko ahubwo yakorewe n'abahutu. Hari abasanga Leta y'u Rwanda cyo kimwe n'imiryango yita ku barokotse jenoside bakwiye guhaguruka bakamagana ku buryo bukomeye cyane izi mvugo z'aba bayobozi ba Leta Zunze za Amerika na DRC ziganisha ku gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 bitarafata indi ntera nk'uko bitangiye kwigaragaza muri ibi bihe u Rwanda rurimo rwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30.